Yes, hano turi ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho twaje ku rubanza, twitabiriye urubanza rw'abavandimwe, harimo uwo bita Jihadi, harimo uwo bita Kejo ndetse n'uwo bita Patrick cyangwa se Pazomani. Kuri uyu munsi rero nibwo bari buze kuba baburana ku ifunga ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni mu gihe rero mu minsi yashize n'ubundi ku wa kane ushize nibwo ubundi hari hateguye ko bari kuburana. Ku wa kane washize rero nibwo bari kuburana, uyu nguyu Pazoma ndetse na Kejo baza kuba bakitabira urukiko. Nuko ku munsi wo kuburana ariko biza kuba ngombwa ko uwo bita Pazoma atanga impamvu zigaragaza yuko ngo atiteguye kuba iyaburana. Biza kurangira rero basubika urubanza, baravuga ati reka bazasubukure kuri izi tariki enye. Ariyo mpamvu rero muri iki gitondo twabukereye twaje kureba ngo biraza kuba bimeze gute. Mu by'ukuri abantu kugeza kuri ubu ngubu abantu barimo baravuga bati biraza kuba byagenda gute. Ntabwo turamenya amakuru neza 100% ko n'uwo bita Jihad ari buze kuba hari, ariko uko byagenda kose na Jihad araza kuhagera, na Jihad nawe ashobora kuza kuburana kuri uyu munsi, cyane ko ubundi tugiye dukurikije statement iri hano ndetse tuganakurikiza ibyo umuvugizi wa RIB wavuze ubwo bamubazaga bati ese kuki Jihad yafashwe ndetse nuza yewe dosiye ikahita ishyikirizwa ubushinjacyaha bukeye bwaho, ahita avuga ati nuko nyine we yari ari kumwe na bagenzi be, hari abo bari bahuje icyaha cyangwa se hari abo bari bahuje bakurikiranyweho icyaha kimwe, ariyo mpamvu bahise bafata dosiye ye ikahita ijyana n'iz'abandi. Turaza kuba rero twakinjira mu bintu bigiye bitandukanye, nituza kureba turaza kwisanga bano basore uko batandukanye, uko kugeza kuri ubu ngubu bamaze kugera kuri 6 cyangwa 5 ndakeka, kuko uwa mbere waje kuba yatabwa muri yombi bamwita Pazomani. Nyuma ya Pazomani haza kuba hakurikiraho Kejon, nyuma ya Kejon ndetse haza kuba hakurikiraho n'undi mutipe nawe ngo wacuruzaga aya mashusho. Nyuma yaho rero haza kuba hakurikiraho Jihad n'uwo bita Nesta, ndetse ku munsi w'ejo biri kuvuga ko uwo bita Okim nawe yaje kuba yatabwa muri yombi, aho ngo ariwe ngo wari ufite telefone ya Jihad, ngo niwe wari ufite telefone ya Jihad, nawe rero yaje kuba yatabwa muri yombi ku munsi w'ejo. Nituza rero kwibaza turaza kwinjira ku kibazo cy'umwe kuri umwe muri bano abangaba, ndetse kandi ikibazo nyamukuru abenshi ubwo nuko ngo ni Yamano bose bakurikiranywe ubundi gusakaza amashusho ya Yamano. Biri no kuvuga ko rero uwo bita Yamano ku munsi w'ejo yaba yarifatiye rutemikirere akerekeza mu bihugu by'i Burayi. Nagiye mbona video za Yamano ziri gusakara yibereye mu ndege, abantu nago muri kano kanya nawe nago ari postinga avuge ngo yagiye, uretse abantu bagiye bamupostinga ati safe journey, maybe ko ashobora ko ari na AI cyangwa se ari n'urugendo yigeze gukora mu minsi yashize, amashusho bakaba bari kuyabyaza umusaruro muri kino gihe muri iyi minsi. Rero no kuvuga ngo rero uwo bita Yamano bishoboka ko ashobora kuba atari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi nituva kuri Yamano turaza kwitwa Pazomani rero icyaha ngo akurikiranwaho kirimo gusakaza amashusho ya Yamano. We yivugira ko ngo atigeze abigiramo uruhare, ariko nanone nubwo abivuga Yamano akavuga ko uyu Pazomani ngo niwe muntu wagiraga password ze za telefone, wagiraga ibintu bye byinshi, niwe muntu wari umuzi cyane, niwe muntu bagendanaga cyane, yarazi buri kimwe kiwe cyose, ndetse kandi ni nawe muntu baherukaga gushwana. Ndetse kandi ngo dusubiye inyuma ngo hari n'ibibazo byigeze kuba uyu Pazo ngo ku live yigeze kuba na Godfather n'iki bakazajya bamushinja ko ashobora kuba afite iyo video mu gihe iyo video yari itarasohoka. Tugarutse rero ku bandi, nyuma ya Pazomani hari Kejon we ku rundi ruhande, abantu benshi bari kuvuga ati se Kejon we yazize iki? Kejon ntago muri kano kanya turamenya byinshi ku bijyanye nawe, ariko uko byagenda kose turaza kubyumva mu rukiko, turaza kumva ukuntu Kejon yaje kwinjira muri iyi dosiye, Kejon uko byaje kugenda, cyane ko mu bushize ubwo yitabiraga aje mu rukiko we yaravuze ati ngewe sinzi impamvu mumbaza ibi bintu, sinzi impamvu mumbaza ibi bintu, kandi ngewe n'ikindi nge niteguye kuburana. Ati kuki mumbaza ibi bintu kandi wo mugomba kwibaza ari uwo bita Kejon we rero mu rukiko yaraje ahamya neza ko ibibazo bya Yamano bagomba kwibaza Patrick cyangwa se bagomba kwibaza Pazomani. Ubwo urumva rero Kejon asa nk'ugaragaza ko we atabirimo, ndetse no kugeza kuri ubu ngo biri kuvuga abasesenguzi bamwe namwe bagenda bavuga bati n'ubundi Kejon ngo
aburanye neza Imana ishobora kumufasha akaba yahatambukana umucyo. Tugiye rero ku bandi bari muri iyi dosiye, haraza mutipe ngo wacuruzaga ngo aya mashusho, ngo wa undi wavuga ngo amashusho ari katanga ku mafaranga runaka. Uyu nguyu we urumva ko biragoranye ko urumva acuruje amashusho y'urukozasoni, sino ko ngo nuko yasakaza. Ndi tujya no ku bandi rero muri dosiye turaza gusangamo abandi batandukanye. Ubwo navuze maje kuvuga batatu, nituza kujya ko bita Nesta ntabwo ndamenya byinshi kuri we, ndetse na Kim wataye muri yombi ku munsi w'ejo nawe ntabwo ndamenya byinshi kuri we, cyane ko bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye bati ni wari ufite telefone ya Jihad. Ahubwo nitujya kuri Jihad we bwite turaza kusanga uwo bita Jihad we ngo akurikiranyweho ibyaha bigera ku 9, ari ibyaha bigera kuri 6. Uyu Jihad kugeza kuri ubu ngubu ngo muri RIB ngo mu myaka 3 ishize ngo RIB yakiriye ibirego bigera ku 9 bya Jihad, ariko iza gusanga ngo 3 ari imbonezamubano, ibona ko agomba gukurikiranwaho ibyaha 6 byonyine. Ibyaha 6 rero uyu Jihad ngo yakurikiranyweho mu myaka ngo mu myaka 3 gusa ishize. Mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakira ibirego 9 birega Cyprien uzaba kiriho uyu nguyu Jihad, ndetse kandi akaba uyu nguyu yaramenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, aho rero aho yaregwaga gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gukangisha gusebanya. Dukurikije rero inyandiko iri ku kinyamakuru inyarwanda.com bivuga ko ibi byatangajwe ngo n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bithieri mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa mbere tariki ya mbere Ukuboza 2025. Tariki 26 Ugushyingo nibwo Jihad na Kwizera Ernesto baje kuba batabwa muri yombi na RIB, aho bari bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yamano ari gutera akabariro. Ni ku munsi rero ukurikiyeho dosiye yabo ngo yahise ishyikirizwa ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB rero akaba yarasobanuye impamvu yabyo yuko dosiye yabo yahise ishyikirizwa ubushinjacyaha ku munsi wakurikiyeho, aho yavuze ati impamvu Cyprien uzaba kiriho wamenyekanye nka Jihad na Kwizera Ernesto bafashwe umunsi ukurikiyeho dosiye yabo ikoherezwa mu bushinjacyaha, nuko ari dosiye y'inyongera kuri ba K John ndetse na ba Ishimwe Patrick, kuko ngo ni dosiye imwe. Iyo rero kuko ngo abahuje dosiye imwe, iyo rero ati iyo rero hafashwe undi muntu ntabwo wongera ngo ukore indi dosiye, uhita uyongera kuri ya yindi bikajyana. Dr Murangira Bithieri rero akaba yaravuze ko niyo waba ngo ufite izina rinini ritaremereye kurusha amategeko, agira ati kandi nubwo waba ufite izina riremereye nk'iki ntabwo riremeye kurusha amategeko. Ibyo rero itegeko rikurikiza uko riri. Ibyo rero ati itegeko rikurikiza uko riri. Ibyo rero iyo itegeko ryagutunze inkoni ni wowe ukurikiranwa. Yasobanuye ko kandi kuva mu mwaka 2022 bakiriye ibirego 9 birega Jihad, aho yabisobanuye agira ati umwihariko wa Jihad guhera tariki ya 18 z'ukwa 3 muri 2022 kugeza tariki ya 9 z'ukwa 11 muri uyu mwaka 2025 yarezwe ibirego 9, ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari nshinjacyaha, 3 bikaba byari mbonezamubano. Ubwo rero hasanzwe ari ugusebanya. Ibyo ngibyo rero ngo twagiriye inama abareze ko baca mu zindi nzira zitari iza RIB. Yakomeje agira ati tariki ya 18 z'ukwa 3 muri 2022 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, aho dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha 6 z'ukwa 5 muri 2024 akarezwe gukangisha gusebanya hifashishwa amafoto y'urukozasoni, ndetse kandi iyo dosiye nayo ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishije amashusho y'urukozasoni. Dosiye rero yoherejwe mu bushinjacyaha tariki 27 z'ukwezi kwa 10 akaba yararezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye rero ikaba igikorwa iperereza tariki ya 13 z'ukwa 11 rero akanabwo yararezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye nayo ikaba kiri gukorwa iperereza tariki ya 9 rero z'ukwa 11 na 2025
yarezwe gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'urukozasoni. Dosiye nayo ikaba ikiri gukorwaho iperereza. Dr Murangira Bitse rero akaba yaravuze ko ibiregwa jihadi byose bifite aho bihuriye, niba atari ugutangaza amakuru y'ibihuha, ari ugukangisha gusebanya, ndetse yasobanuye ko hari ukuntu abantu bagirana ibibazo mu gihe umwe ashaka kwihimura ku wundi yifashisha amashusho ye y'urukozasoni akanyura kuri jihadi ngo ayashyire hanze. Yavuze ko kandi yicaranye na jihadi mu biro bye amasaha menshi kugenza make gusa yicanye na jihadi mu biro bye amasaha kugenza make gusa, amasaha atari make ariko agakomeza kubirengaho. Turaza rero kwibaza tuti rero biraza kuba byagenda bite, amaherezo biraza kuba byagenda bite. Jihadi araza kuba yashyikirizwa urukiko mu kanya gato cyane, reka twitege turaza kumva bino byaha uburyo ari bugende abyireguraho icyaha kimwe ku kindi kugeza uko ari bitandatu ari ibyo akurikiranyweho, ndetse turaza no kuza kuba twakumva n'abandi ese baraza kwiregura gute muri dosiye yabo. So reka mbashimiye rero, mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese. Mu kanya rero turagaruka tubabwira ese byagenze bite, byari bimeze bite mu rubanza. Reka mbifurize kugubwa neza.